Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu eMhliphini kaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikaBaba uThingo lenkosazana ngesihlabelelo sesikhombisa 7. Cela umshumayeli phakathi wasemsini asole isihlabelelo inkosi Moses. Nkosi kusipha ngabangcwele.
Bandla lenkosi masiguqe isithandaze. Amen. Ithuba sizolika abashumayeli ukuba bafakaze ngemisebenzi emikhulu nemihle eyenziwa ubaba uThingo lamakhosazana. Bese lodolanele sinentilelani inkosi embusisi. Yomusa ngibonga ithuba engilithola ubaba ngiyemntwana omncane uma ke ingane isanda kuzalwa baba ma ikhuluma ke iphume namathe nje emlonyeni athela abantu ukuthi ifunda ukukhuluma. Amen. Uphakathi lona oguqile Nkosi yamakhosi ngithi angezilobe uma ke ngabe kangakahle ngoba uThingo bangithethelela abancane kodwa uNkulunkulu nomsobe ekuthethelela intethelela ungayicelile athi noma ungona mina ngizokuthethelela intethelela ungayicelanga kodwa usale nosathane wakho. Wayisho njalo ngolunye usuku la ngihlala khona kufika ngizothini konje kufika intethelelo abanye bathi masithi intombi entethelelo kuzwakala baye bathi asithi amantombazane entethelelo bafundisa ngathi bangabasihlaza ukuthi sokubiza kanjani lo iyafika ke iphethe amanzi ngo2 litha ithi Mshumali ngicela ungibusisele amanzi umkhwena wami akasebenzi ukuze awuthola umsebenzi angilobole ngoba ngithema ngimtshela ukuthi sengatholela ingane ekhaya wathi nguthanda unjani manje nake lo mkhwena ngimthandileke akasoti kelibandla kodwa mina ngiqoka umNazaretha uthi ngibone kusinda ukuthi amanzi ungibusisele wona ngisethempeleni ezimele ngithela nguzele la endlini ohlala khona abusisa amanzi ngathi ngiyayibheka yathi ungangibheki yenza lento engicela ukuthi uyenze madoda yabona ngelinye ilanga angazi mvakela umdluli angazi singenze njani uNkulunkulu sithi akakasiphi inkonzo eyokuthi uma sikhethele ukuze laba phela abamaduku bathanda ukugana inkinga sibanakile mangasethu sicimeze nje nobani bazibambele angancipha amaduku kwandica uzo14 njoba singabanciphisi ngoba sibaboni ukuthi bathi abafuna ukuthathwa uthi ke sengiyambusisela amanzi usiyahamba
bese kuphela unyaka mase khona indawo lapha eMangweni ezantsi wasetsheni kuthiwa kwaNtombela sesihlangana khona umshumayeli uyaphila ngithi ngisakuboni uthi hayi phela lawo manzi owatshela ubaba uThingo uthi akangene phakathi kuwo indoda yamthola umsebenzi yawuthola umsebenzi yalobola yaze yaqeda njoba kungibona ngila ngiyothenga ngiyaqoqa ngiyogana ithi-ke uthe umkhwena wami ngeke nasonte kodwa yimi engiyohamba ngokhonzela uyisemkhulu mase ngigane khona njengoba behleli-ke khona umsebenzi kufanele bawenze esingabanikezile wona ngoba sibathathile phela ubaba uthi ngephethe isonto kodwa ubephethe neyigebengu kuzolumela lo kodwa ubephethe neyigebengu isigebengu ngihlala nasedokodweni sithi kimi wemfana kaphakathi uyabona-ke manje kuleli dokodo sesohlukana mase kulondoloza umzimba mhlawumbe uma kuhambe mina kuleli dokodo ngiyobuya ngihlale ezansi kuhaye mahlukana ndlela mangibona into ebingikhiphila yikho uma sekuphanenzu uma-ke weekend esiphatha umbhobho yamemezela athi umlindelo kababuthi ngawukho phela ngangikho mhlawumbe abayingcwele ngeke sikhulume into efanayo ozwile nowatshelwa ngeke kufane mangikhamba ngaleya uthi umlindi ngithi wendoda uzizwa kahle uthi uthini wathi wemfana kaphakathi sekufike leso sikhathi ukuthi sehlukane leli dokodo kodwa mhla ngibuya into engihambele uma ingekho ngiyohlala kuhayi ngikhonza ngicela ukuthi ngizokhonzelwa ijazi obufundisi ngolibeka phansi make yaphasi indaba yami ngiyoza nje ngigqoke isudu yami ngifike ngihlale phansi mawuthi walanda inkomo nembuzi ngibuyele emuva ngize ngilethe intethelele engihlawulisona kodwa ngingagqokile ingubo obufundisi ngoba ayikho into engoyitshela abantu bayizwe ngibuye ehlathini njengoba sinje iliphi izulu esiyakulona kwahlule kubaba uthi ngesincenga ethi engicela uzosifaka inkalivasi manje singene ezulwini sathi amen sangayenza intando yakhe ukuba senze intando yakhe ngaba sinje uthi sengihlala phansi ngifike ekhaya lapha kithi kufakwa amastika emnyango khomba ukuthi kuzofakwa ugesi uthi uma wami mina ke ngizalwa umashange nje amen uthi kufike umfana wasemankwanyane la lo ubhukuda naye alamba ngalemseni uzongifakela ugesi uthi wemashango bani lo osonto ebuhleni uthi umfana wami lo umhlupha uyingqwele uthi wabola khumlibuko wakhala wathi utshele lo mfanti noma ngabe inkolo isisinda kanjani ayibamba azabambele nangamazinyo phela kwehlukana ibandla thina sasa lezansi kuphakweni nemhlophe obaba wethu baboshiwe kuthiwa sasa obakhulule ebuhleni inkinga kungeneke ebuhleni Nkosi busiseni kusini Will it
seNkosi yaseBuhleni bamaNazaretha. Indaba inkulu. Ayizekeki kodwa. Mina senginovalo lokuthi ekhaya safelwa obaba. Siyokwenze njani thina bantwana? Mangithi safelwa obaba, uThixo uyovikela ubani? Obaba bethula nendaba enkulu kangaka, iminyaka emingaka izovela kancane kancane. Sizothemba bani? Ubani lesomthemba ukuthi uThixo nisiphathele yena? Asisho lutho kodwa siyabuka nje singabantwana. Kodwa sisho lutho. Kodwa kubuhlungu uthi ubona ubaba ephume ebheke eceleni kodwa efuna ukudunyiswa yena. Lapha ke uthe umuntu omdala sikhulume ngoThingo. Kuyenzeka ngolunye usuku nganganakile ukuthi qalani senginikezwa nje ukhaphethi entabeni yomhlangano. Twalungisa ukhaphethi. Ngaxa ukuthi angikaze nguthi into ukhaphethi la ekhaya. Ngase ngiyawulola. Sase siphamisa amehlo isilwana sathi ngase ngisondela. Sathi malapho ngabusasondela la. Sathi ushiye lo carpet bafuna ukusulela kuwe. Ngase ngiyahlehla. Ngaze ngayoshona hale. Ngolunye usuku khona entabeni siyakhuphuka basifika phezulu. Sekushaya isikhathi sokuthi sesilungisile phezulu sekufanele kulandwe umuntu omdala phansi. Sabe sesiyehla nabafundisi abaphethe umsebenzi kaThixo. Sabe sesehla sishona phansi. Masifika edokodweni likaThixo siyamfica usesemnyango. Uthi hawu befundisi ngilekeleleni ngikhathele. Hamba nikelisa abantu. Iyayisiya thinte inhliziyo. Sokwenza njani bazothina abantu abadala? Awu Nkosi yamakhosi. Bebe sebekhuphuka ngapha la kukhuphuka khona uThixo ngisengiyahlaba ngejubane. Ngumuntu osheshasheshayo ngiyena umuntu ostatafu. Ngase ngithi kele ngayoshona phezulu. Masifika phezulu. Hawu. Lensizwe emilapha esihlalweni sikababa. Ubani? Ngithi hayi kusho ukuthi ama security. Sisondele. Asifika awu le ndoda. Ifaka ikhupha head imboze ubuso leve zamehlo. Nejazi elimnyama. Ubusiyabuya umqondo ukuthi ubaba uthe awungikhathele. Akuyona lento nje. Sengigijima befundisi. Befundisi niyayibona lento elapha yana. Iliphi leli security elapha esihlalweni sikababa?
ebese gijima sihambe siyopha masifika kuyena lo muntu kuthiwa ufunani kuthiwa hayi Bashumayeli miyekeleni kuthina uzobonakala ukuthi sombekaphi base behla ngapha gelekele ashona phansi kanti siyabuka nje ngolunye usuku sengathi singama ngoba siphethe imizi njenga siphethe imizi yo baba asingafunda ongekona asifundiswe okuyikona ngoba okuyikona kuyosenza simbono Shembe ngoba ongekona ngeke simbono Shembe akangakhala uShembe phakathi kwamadoda kuze kubona ingane lemumvu ukuthi awukwakhala umuntu omdala kwenze njani nithuli nthini zola siyaqala kuleli bandla lakithi ngikhulela la ngiyaguga futhi liyaqala leli bandla emlandweni ukuthi kuphela icala emlandweni waleli bandla kuyaqala ukuthi kuphela icala bo baba nicabangeni ngokuphela kwecala nisalifisa iniphinde libe khona futhi cha ngisho lutho nje kodwa ukubhibhidla komntwana bami ngesabathe edlule ngikhalile ubaba engaphumi ethi lungu ngilindele ukushaya insimbi ethi lungu ebuye endlini ngathi amadoda akazoyinaka lento kodwa mina ihlalile oba kuze kwaphuma unyembezi kuthi ubaba bayacabanga yini seziyongena ubaba esipulupiti senzeni thina kambe uhulumeni wetheni kuthina wangena ngentando yethu ubaba endlini yesonto sesibuye sambathisa yini sesibuye samemukela yini masingememukeli omukelo bani uyovela umuntu oyothi baba siyazendlala kuwe safunda ongekona kukhona baba nisikhombisana Nkosi busise next week Yes, 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 Ngiyacela Nkosi nomhlaba ungikhumbule le ndawo engiyona inzima kakhulu amen ngibonile uNyazi Lwezulu bantwana basezulwini uThingo lasezulwini luvela onyazini luvela onyazini ngangisesimene esinzima kakhulu ayibonge Nkosi Shembe uNkulunkulu bantwana basezulwini kuthi ngelinye ilanga umshumayeli uZulu lo eindaba zaseKenani kuthi ngelinye ilanga
seyoshiwe imoto zami esithenge iboshwe ushanyela ngasuka kwakuyisabatha ekseni sengqokile hayi ngafika seyiboshiwe iningi Sengimemeza uShembe sengimemezile uThingo lwasezulwini abantwana basezulwini ngafika ngaqonda ukubona otraffic laba bakashanyela baseMalisburg ngathi nibopheleni imoto yami bathi ayinayo ipermit yokulayisha ngathi mina ibilayishile inyona baphenduka babuka nabodwa ngoba ngase ngizile ukuthi udriver uthi ibengalayishile ayibonga inkosi hayi bathi hamba baba uyikhiphe imoto ayinalo icala imoto yakhe ayibonga inkosi uShembe uNkulunkulu bantwana basezulwini umsebenzi wethu ke mangibuza bantwana basezulwini uwakhuluma ubaba wabuza uthi liyogezwa nini indaba ashobashobana bekwasha khona idubu ngiyakhumbula befundisi beNkosi azishanga idubu kwashobashobana kuphela wabuza ukuthi wathi lelaphunga namanje kusakhanya lokushisana kwethu thina abantu waphinda futhi ubaba ukwakhuluma indaba enkulu ngokuthi lwathi uThingo lwahlangana nomfana lapha kuVictoria Street osengasekho emhlabeni wathi sengiphumile besakhe siphuma thina esihogweni lapho ebekade khona siboshwe khona bonke laba bantu singene kuwo bonke labantu singene wonke amaNazaretha ecabane eyodwa sithule sithini baholi bethu wasezulwini asiyingani uNkulunkulu wethu usocela uNkulunkulu wethu ukuthi konje lento singayivala ngani ngoba amakholo ezwani onke awembuze futhi okuyi uyahola leka akhola leka ikhulekile leli sonto mina kungekho umnikelo uthi mawungena esontweni sizothola umnikelo nisekhona bekukhona na ngoba namhlanje seniyabanga senibanga igceme njoba sigqokile nje sonke sesibanga igceme uthi umuntu indawo yami le yonke le akuzophuma igazi na uyothina uShembe othina ubaba nginamanga na ngikhule mina munye umnikelo namanje munye umnikelo ophathayo oyakonikelayo onikelela uShembe kuphela awukho umnikelo ozobuye kuye umuntu kanti mangabe gxosha isonto kwenzelwani kube kuhlatsha imbuzi na sekucetha ukuthi yonke into eyenzekelana yekaShembe kuseyikho bantwana sezulwini lokho kwenzeka manje basopana imali akuyona imali imphefumulo yabantu ngiyangeza udidini imphefumulo yabantu akuyona imali le siyacela abantwana sesibili uze siye ngosogcina lapho siyakhona imali iyona ezobulala leli sonto sizoba inhlekisa emhlabeni kodwa sinenhlanhla ngoba sinoShembe omkhulu sinonyazi wezulu olwethu unyazi ngiyabonga abantwana basezulwini Nkosi imbusise Jerusalem, Bethlehem,
Batwana benkosi ngiyabonga ngesaba angivamisile nje ngoba Nkosi yami ukuza empopini ngizokhuluma uma ngenza Nkosi yami ke ngikhulume hayi kahle kabi mbijana ngixolele Batwana boNyazi ngivamise nje ukwenza umsebenzi uJehova owathi angizowenza okubonga uMesiya ukuphela. Batwana benkosi sihlangene ngenkosi yaseMbusweni weZulu. Inkosi uThingo lenkosazana. Besihlala nawo lapha. Ngicela ke bangasho ukuthi mhlawumbe bangithi besihlala nawo lapha kube ngathi mhlawumbe nami ngiyinto yini. Bekuhlala abantwana lapha basendlunkulu bakwaZulu. Befika inkosi uThingo mhlawumbe kungabe inkosi sasithi ke into lapha engizokusho manje. Sasithi umfana kaBaba singazi kanti uMesiya. Umnika wento zonke efihlekile lesizwe imnandi nje mase kufike yona lokuthi be right kube kuhle ifihlekise singamnakile nje sithi umfana kaBaba nje kuphela. Okay angidluleke lapho wase kufika isikhathi sokuthi ke inkosi yaseMbusweni weZulu isihlala esitulweni uma isihleli inkosi ngo95 kwawu96 kwasuke siduma ngaze sibone emhlabeni manje babulayise kahle lo kwasuke siduma ngaze sibone bagcobana abantu kwayisimanga bagcoba ngiyazi mhlawumbe bazophatheka abanye abantu Nkosi yami bangixolele kwasuke siduma ngaze sibone emhlabeni 96 kwawu97 ngo97 ngoJuly ngomhla ka6 July ngomhla ka5 July yangena lapha inkosi uThingo yathi maNazaretha sathula nje baba cela ngisize ningibuze kulabo bantu abagcotshiweyo nabagcobileyo bagcotshwa ubani kusasa ngomhla ka6 ayina ngempela ke kwenzeka lokho sakusathela lapha eoffice wafika kumhla ka6 babaleka bonke abagcobi nabagcotshiweyo kwafika nje abawu4 kuphela. Okay sasila phansi kwesihlahla ke lapha ase office eMthombeni nangempela ke lathethwa ke icala kwase kuthiwa ke enkantolo uma umuntu ebizwe enkantolo wangafika isinqumo siyakhishwa ngaye noma engekho asikhishwe isinqumo sithile isinqumo sesonto lathi ke isonto thina siyisonto sithi ogcobileyo nogcotshweyo abakhumule ugcobo lwabo balibeke phansi kusho isonto kwavunyelwa kanjalo. Okay sasihamba ke manje funa silayise kahle lokho ukuthi sesiye enkosini manje yaseMbusweni weZulu. Yes ngoba yimina imbongo umthiyani awusengikhohle ukuzethula Nkosi yami umthiyani imbongo sengijwayele phela mhlamba bangijwayele Nkosi yami sahamba ke mina imbongo umthiyane nomphathe esithe nomathonsi umfundisi nenduna umkhwanazi waseMtuba kwasomkhokheli intaba zegolophe mhlawumbe umhlopha kasandawo hawu baba uzongikhumbela uma wami Nkosi uyagula umkhokho intaba zegolophe banibona sabona lapha Nkosi yami kwambe Shembe yomlunguza phakwa nje Nkosi angazi baba ubone ubonto wenza njani Nkosi Nkosi sathanda ukuphila naye baba sihamba kaso5 sesiye enkosini ngapha sihambise ke izwi lesonto bese ihlukaniseke okushiwo yisonto nokushiwo uMesiya uthi kuhamba kanjani lithe isonto abakhumule bonke abantu abagcoshwe ngokungamthetho ugcobo lwabo balibeke phansi sesiya ke lapha yaqhamuka inkosi kanti ngiyazi ukuthi inomusa ngalelo suku yaqhamuka yashintsha yanolaka engaze ngilubone iqhamuka endlini yabona yathi inkosi uthi umuntu uyabhalwa ebusweni kunjalo bakhe uma umuntu ekuthanda umbuke ebusweni umuntu uyafuna ukuthi umbuke ebusweni ihlangana nje akangifuni lo ubhaliwe ebusweni akufuni ukuthanda futhi lihlangana nje emayizelo izithathini sibe yivakashela endlebeni uyangithanda lo muntu ngisho intombi mawuyeshela angiyeshe intombi engangithandi mina cha yakutshela intombi ngangiyibona nje izoyeshela bese vele betshele madoda intombi ngiyibona nje ngiqhamuka ukuthi le iyangithanda ngiyeshela engangifuni cha yeah ngempela basingena lapha ngaphakathi yaqhamuka inkosi yaseMbusweni weZulu yaqhamuka imbethi ijazi limhlophe engathi iphetshiwe umoya ngaphakathi lilandela ngemuva yafika yathi ya ngolaka yathi ya thilesinqumo
wathi umfundisi Mathonsi owayephethe uhlelo wathi baba sisinqumo ogcotshiweyo nogcobileyo phansi yathi he waphela kanti yabona phela uThingo kwakungalayitana lo yana ithi he izethukisa yathi he ibambala yathi amadiski aqatshula phansi sathi baqetshwe nasahlena ayiwahlena lapha ezwa khona kanti lolu ugcobo akulona ugcobo lukaThixo amadiski yatsho njani inkosi athi amadiski aqatshula sathi babaqetshule impela abeka phansi athi babekwe phansi manje ayena ngempela ke yasithi hayi nami futhi ngisho njalo aqetshule yasithule yasibuka phezulu yathi bantwana benkosi ululu ukhwele emthini indaba isekwehleni umuntu ngizosho basho nje angithayise futhi angafuni wathi indaba isekwehleni umuntu ushayeka idolo ashayeka indololwane ashayeka ikhanda alima laphele wathi ke mina bengithi thina ngoba siyakholwa asisale sesibayeka bawagqoke lamajazi ngoba master bakhumule bazokufa bonke kodwa ke ezulwini abekho bonke futhi bangathinti lutho ezintweni zesonto yaphela lapho ke le ndaba namuzisho lapha abakona ukuze mina nami ngihlale ngingedluli okungekade ngabe lapha ngezwe ngathi ayikathi kunjani ngathi angihlale nami ngithanda kabi yaphambili phela ngithi ngone igela phambili ilula akasekhaya ngisho reverse ngithathe nyomba ngakunzima la okunye inkosi okunye ke baba inkosi bafowethu bantwana bonyazi lento iyosiza uma siyihlonipha siyilalela ithi inkosi uthi ithi ogcotshiweyo nogcobileyo bayokinyana ngocingo boye baphosa emgodini ngonamkhawulo athi lo ogcotshiweyo wawungcobelana athi lo ogcobileyo wena uvumelana wawungcobelana ubephosa phakathi emgodini ongenamkhawulo kusho inkosi uthi bantwana benkosi sengigcina ngalokho ke manje engicabanga ukuthi akuzoba mnandi mase sisuka la siya eJudiya kwakusekhona umfundisi uKhanyile yamazi uKhanyile ukuthi wayihongana phela bona ufuthi yo Nazareth zathula njengoba inkosi yeningekho nje la inomkhuhlane nantsha asingayiboni phela kwathi ilapha kuvulani eJudiya nantsha lapha kuvulani inomkhuhlane owenziwe ngamabomu bekuhamba angathi mhlawumbe ubaba uzongisola inkosi yami hayi kodwa hayi angishiye lapho nje hayi inkosi busene ukuzwela amen na ule themba lethu Nkosi yethu ngekhetha inkosi yasezulwini amen nibingelele bantwana basezulwini ngegama lika Shembe amen umfoka Gumede kwamhlabe yalingana ayibonke Nkosi mfundisi wami uGumede umvangeli wami uGumede bantwana basezulwini ngambona uShembe ezweni lakithi unyazi lwasezulwini ayibonke Nkosi uma kwakhiwa itempeli ngasemngceleni lakhiwe le tempeli lakhiwe duza nendoda eyinyanga eyayinempandla le ndoda yayingekwa Mthembi Sibongo
ithi le ndoda angwafuni la matshe la ngithi mina cha amatshe akuwona wethu njengoba umfundisi elibusisile lethempeli sekungelika Shembe ithi ke le ndoda siyayesaba sasiyesaba le ndoda kakhulu besithi ngizoke ngibone ukuthi kuyosonta abantu ngila ubaba ongizalayo ulala phansi indoda eyifaka umqhele wameva bese ngiya kule ndoda ngifike ngithi kuyo ubaba ongizalayo ulala phansi ithi hawu uzala le ndoda efaka umqhele wameva ngithi ehe yabona la meva kongena ngalinye esweni ndasosota la ngithi ngizama ukuyethusa le ndoda ngelinye ilanga sithi masifike ethempelini sifike sekunemfudu angazi noma ziko 100 imfudu nje ziyayaluza ethempelini madoda vele ngivala isango sithatha imoto ubaba wayeseJudiya kwakunamadoda ke la ekhaya ayefuna ukuthi ma ufuna ukubona ubaba wapho okuncane ngoba wawabala la madoda cishe ma uphethe u400 uzokhuluma nobaba bese ngithi asilungiseni okuncane ngoba ngeke osivimba laba bantu bese sikuhlanganisa okuncane kubekile angethemba ke la madoda enye iyaye ithi awungizabi ngifike kuyo ngithi awubambelana udrink mani ngani wami ngifuna ukubona ubaba kunento ephuthumayo athi manje lona umnikeli phinde ngikhiphe omunye ithi bamba lapha bese iphela imali abantu bangaphelanga kufanele ngibanike bese kuzomunye ethi manje mina umnikani Timna ngizokunikeza imbizo yokuchatha ikhona isemotweni athi ayihamba bese sizama siyofika kubaba masifike uThingo kwakuNkulunkulu bantwana basezulwini owayehle ezulwini mayefika kithatha athi Magumeli uthi ngithi baba kunomuntu osifakela imfutho ethempelini ziningi athi hambani ngizokhuluma naye baba kasasibusisi phenduwe la madoda bese sibuyele emva masifika ngesabatha sifike sisonke nje imfudo azikho hayi kube kuhle nje ntambama bese iyafika le ndoda ithi ngicishe ngafa ngeke ngiphinde ngizoxolisa ngicishe ngafa lo Shembe lokuthiwa uThingo ehamba nalo okuthiwa inyanga ezulu bacishe bangibulala nyanya bangithumele ngegebeni zazo ngikhiphe ekhaya uthini manje wetembe uthi kufike abafana abathathu abasuka eMozambique bawelela ematekenyeni bayosuthu bafika kule ndoda bazofuna okuthile base bayikhomba ngesibhamba ifaka emotweni base bathi kuyo into sifuna kuyiyodwa nje kuphela sifuna ikhanda lakho leli khanda njengoba linempandla ligolide siyolisebenzisa noma singakubulalanga uma ungakwazi ukusinika ikhanda nje uthi kale ndoda besahamba naye uthi wathi bona emotweni wabona uThingo bantwana bakaNkulunkulu lwathi hayi bekithi sizokhuluma indaba yami namatshami yathi inyanga ezulu ngeke bakubulala hamba uthathela amafutha akho lapha indawo yakamlesonta kuyo ayibona Nkosi impandla laba bantu basho ukuthi khona ukuthi akekho lawo nalempandla eganga le ndoda hayi incane
Oba neka babushozi ngathi nenwele. Leyani yayicebezela impela. Uma sebefika la iyobulawa khona. La sekufanele ingene endlini ibulawe igawulwa ngembazo kukhishwa le mpandle ikhanda. Udolph uThingo selumila isangweni inyanga ezulu imi ngapha. Yathi hayi ngeke ubulawe kodwa ngifuna uphumela uhambe uyokhipha ubuyisela amatshama endaweni awukhipha amafuta akho. Uma singenile endlini sithi isikole yeni akanayo impandla lo muntu. Bathi hayi lo muntu simthathele impandla phela siyamazi lo muntu. Hayi bamzungeza ikhanda alina ngisho encane impandla kugcwele inwele ayibonkosi. Yasiphunyula le ndoda yasibuya abantwana bakaNkulunkulu. Yazoxolisa kuShembe. Sasixolelene nale ndoda. Yayilokhu ngikhomba ngomuno le ndoda wena ngizokubamba wena. Cishe ngabulawa. Ngathi mangiyongena ethempelini kwangena into la enyaweni. Ngayizwa lethi sishisa la enqeni. Ngayizwisisa emgogodleni. Ngathi mangithi mhlawumbe ngeze uMnazaretha usumanzi. Umanzi. Inhliziyo yami yasithi hey le ndoda kusho ukuthi siyangithakatha le. Hey Shembe uNkulunkulu maNazaretha. uThingo lwalunemlingi emkhulu kakhulu. Kwathi kushaya u1 ihlombe kimlali bolile laliphuma impethu kuphuma igadle. Lento yavuleka nala ebeleni. Ngane silonde ebeleni. Esteleni. Kuyafana kodwa kufanele nengane engancela. Hey, ngabuza ubuhlungu. Kwayisabatha. Isonto ngibolile ngomsumbuluko. Bangifaka emotweni. Ngaya kudokotela eMkhuzu Sutherland. Wafika ngifaka esithombeni wathi kusele umthambo owodwa ukuthi ngife. Shembe. Uyabona ke mase bakutshelile ukuthi uyafa. Iningi izinto ezibalisayo. Ngangisena amakhosikazi amabili. Cala ngacabanga ngoshinga ngizabantu. Inhliziyo yami yabuhlungu impela nje. Ngagula. Sayisafika enkosini uThingo laseGBC. Safika phakathi nezinsuku. UMnazaretha akusagqokeki, angisagqoki lutho ngaphezulu. Waphuma ubaba wathi unani? Ngathi mina angazi baba kuphuma nje impethu zambe ziyawa. Wathi awu amaNazaretha ahlupha man. Hambe inkosi kubusisa. Ngathi ngiyasukuma. Wathi baba ungasonti umuntu. Noyedwa umuntu ozomzonda ungasonti umuntu kodwa kusasa uzobusuphilile. Kusho uThingo lenkosazana abantwana basasuku. Lwathi kusasa ngoba sengiphila. Fike ekhaya ngilala khona bangikhiphe lezi impethu bagcoba uvaselina, khishwe impethu kucotshwa uvaselina. Naba abantu bafuna ukungibulala. Ngakusasa ekseni avuka uMazungu azobheka azikho impethu. Amemeza uMamlambo kuphuza usuzobuka. Hayi ayisekho impethu ayibona Nkosi. Sasuka lesilonda abantwana bakaNkulunkulu angijabulanga kanje. Sathutha lesilonda kimi ebeleni sayisamila kule nyanga samila la endlebeni. Zaphuma impethu angijabulanga kanje. Ngase ngaya khona ngomdungula. Zaphuma insuku ezintathu kolwesine washona. Ngijabula ngithi mina. Ubaba afike ezweni lakithi eNtongani. Ngiye baba ngizobonga Nkosi ngiyabonga isilonda sipholile.
athi baba hawu uthola isidumbu somuntu hamba uyothenga imbuzi uzokugeza lo muntu omthwele wena ujabule kufa umuntu uNkulunkulu wathatha lo muntu wambeka kuwe njengoba usujabule kangaka nje uma ungamsusi lo muntu kuwe na uzofa Inkosi useNkosi amen noma ngihamba ebumnyameni Baba Melusi omhle UNyazi Lwezulu nami ngingumntwana omncane kodwa inkosi uThingo lenkosazana ngiyibonile nendaba yayo ngayizwa unyaka ngithi kwaku 2012 icala leli eliphelile namhlanje kwajapha abaningi lali savutha phansi ekhuthele kakhulu amaNazaretha elihambela icala lapha ke eBria kunamatafula adayisa abantu kunomshumayeli wakho Nkosi engcwele UNyazi Lwezulu nayo netafula lapha eBria mshumayeli ucele wasesenzo sasithi ke masibuya ngale ecaleni bese sihlangahlangana khona besithi ngidwa le ndaba ngenhlanhla ngangena ngaphakathi enkantolo bese beba nokubuza ke mabe ngibona umshumayeli ucele lapha eBria kuleli tafula nalo sekuqhamuka inkosikazi yangapha endwedwe eMatobela iyamazi ucela ilona iNazaretha iRoma iyamazi ucele ngoba nayo kathi netafula lapha eBria isifika kuyambingelela uyavuma ithi amaNazaretha agcwala itheku aphumaphi kubuza le nkosikazi ibuza kumagayi seyachaza umshumayeli hayi kuphunywa ngapha ecaleni ngale ngasemtateni isiqonda yena ke le nkosikazi ucele ithi labo Shembe njengoba bebabili indodana yalo ohambile nalo omunye ngingamazi wena ungakumuphi ibuza ucele njengomuntu emaziyo sayaphendula kumagayi ngokuthanda kwakhe uNyazi Lwezulu usethi mina ngasa leBuhleni ngikhonza inkosi uNyazi Lwezulu siyathula le nkosikazi yambuka isathula lo mama usethi lo mama mfana wami unenhlanhla uthi uyangibona mina ngiRoma
angaze ngimkhonze uShembe futhi angiboni uThingo ke ngimkhonze ngoba ngizalelwe eMaromeni ngikhulela khona mina ubaba wakhe seNkosi ke uThingo lenkosazana ubaba wakhe lo Shembe nisele naye eBuhleni ngangifunda naye sasi seclassini linye ngangineminyaka lako 12 13 wayesemncane kakhulu ethi sasifunda naye eclassini ngelinye ilanga ekhaya kithi kusho lenkosikazi ndaba kaShembe ke ngadalwa kabi mina mangizwile yayithola inhliziyo yami ngiyengifiselela umkhandlo ngoba laba bantu Nkosi njoba beze lapha balethe inhliziyo zabo Nkosi kuwe uma umuntu umnika leli thuba elinjengalelo sinika lona asukume akhuluma indaba yakhe uyababulala laba bantu bayibahambe bengaphethe lutho ngoba laba bantu Nkosi njoba bezela bafuna indaba yakho ithi lenkosikazi kwathi ngelinye ilanga ngathunywa ekhaya njengengane ayikho ingane engakazithunywe kubo ezweni lakubo endwedwe ithi ngathunywa komunye umuzi ubuqamamana nasekhaya uma uya kulowa muzi kunendawo odlula kuyo le ndawo ayihanjwe ebusuku ngoba ineyipoki uthi lenkosikazi ithi ngahamba njengengane kuthiwa ngiyolanda into ethize kulowa muzi wakwasibanibani ithi ngafika lo nkosikazi engithunywe kuye lo mama engithunywe kuye ngamfica ngeke kwaphoka ukuthi ngihlale ngimlinde ithi kwaze kwahlwa ithi ngihle nje ngicabanga le ndawo engizodlula kuyo mase ngibuyele ekhaya engahanjwa kuyo ebusuku ithi kwaze kwahlwa kuthema kuhlwa wayesefika lo mama ngase nginikwa lento ebengiyithunyiwe ngase ngama ithi sekusebusuku ngizodlula kule ndawo ngiyingane yentombazane ngihamba ngedwa ithi ngase ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani uthi mfana wami magaye ngaloso sikhathi ibandla liholwa umkhulu wakhe lo Shembe enisele naye eBuhleni umkhulu wakhe omdala eshula ngapha uMaskoti uManda Sithebeni onjengetsonyanga ithi ngase ngicabanga ngase ngithi usibanibani umkhulu wakhe uhola ibandla ubizwa ngoNkulunkulu ake ngimbize ithi lenkosikazi angikaze ngiguqe ngambiza nje ngathi Shembe langa lamalanga ngiye ngizwe bethu uyabasiza abantu ngicela ungisize ngidlule la ithi lenkosikazi le ndawo iyihlathi ithi ngezwe ukukhulumizwa phezulu ezihlahleni lathi lalela kunengane umfana ezoqhamuka lapha le ngane umfana uyayazi kodwa kuphela uyazi ukuthi yubani iyini ithi lenkosikazi ngase ngima uthi lathi lelizwi lengane mayiqhamuka izohamba phambi kwakho wena obusuyibuka isiphundu izokudonsa nize niphumele ngale bese uyahamba ekhaya uShembe weManazaretha kadaba uNkulunkulu khona into ebuhlungu uNyazi Lwezulu esiphila kuyo la ebandleni ngicela ukuyisho ayikho baba into ebuhlungu njengokwazi umuntu ongakufuni ngoba kuyenzeka abe mdala ngeminyaka kuwe kuyenzeka abe mdala nangokugcotshwa kuphoka ukuthi lo muntu mhloniphe kodwa uyamazi ukuthi inkosi uNyazi akayifuni ayikho inkosi yamakhosi into ebuhlungu njengaleyo usize siphila kulo kuleli bandla ube hey ngamiswa inkosana lapha eMegacity ithi lenkosana kwathi kuJuly isithelile sithi uboneke mayichithile lapha phezulu khanjwa kuwa enkonzweni akekho suke ebheka omunye uthi ulandela abantu ababili inkinga laba bantu banamagama la esontweni uthi ayikho inhlamba ababengayisho beyibhekisa enkosini uNyazi Lwezulu ithi lenkosana kwaphoka ukuthi mangingena ethempeleni ngiye ukuthandazela inkinga zami ngithi Shembe yenza laba bantu ukuthi besule encwadini yakho usize siphila kulo lapha ebandleni kodwa Shembe noma singababona noma singabezwa Nyazi Lwezulu uthando owalitshala enhlizweni zethu ngeke balwenze lutho ithi lenkosikazi
ngathi ngimona ithi ngase ngacikitha amehlo ixoxela uMagaya wombuza uMagaya le ndaba anombuza ngoba niyamazi ucele wasesenzo ithi ngase ngacikitha amehlo kwakhamuka ingane nje emfishanyana ithi ngase nginganaki into eningi ithi ngase ngilande ithi mangithi ngiyayibuka le ngane usibani bani lwengifunda naye eklasini uthi lase likhulumisi lathi lalela lathi ayibona le ngane yathi ilandele izohola ibandla emva kayise oyizalayo ibandla njengoba liholwa umfowabo kayise lisazoholwa uyise oyizalayo yona iyohola ibandla emva kayise emzalayo uyayibona indodana yakhe sekushiwo indaba enkulu ke phambi kwethu hey wemaphekula siyekeni uma uthando waqoma ngalo uNyazi Lwezulu selukuphelele fele dokodweni lakho musuku usiphazamisa Musa usiphazamisa ithi uyabona indodana yakhe ayizalayo isinkosi uThingo age of 13-14 years ithe yakhe indodana mhla isihola ibandla esho lo nkosikazi inkosi uNyazi Lwezulu uthi lithi izwe yakhe indodana mhla isihola ibandla lamaNazaretha ngeke isalise enhlangakazi iyolise entabeni zasozwathini kodwa la siququbele nabantu abathi inkosi mhlayisisa ozwathini basola phelile manje icala phelile icala umsindo obubangwa la Sawuzo umsindo obubangwa la Sawuzo fanele ngabe phela manje umsindo subanga kakhulu kunaqala ngoba uNkulunkulu wethu usephumelele ingane yakwakhanyile ebisebenza lapha ngaphakathi sengihlala phansi ebisebenza lapha ngaphakathi enkosini emhleni yenkosi uThingo lenkosazana iyisabatha uyaphuma ubaba uze sabatheni inkosi uThingo mase sebuyele endlini usebiza lengane yakwakhanyile uthi wesibanibani uyibiza ngegama awahambe ungibhekela usibanibani eshinkosi ephambi kwethu ngoba angimbonanga la ejwayele ukuhlala khona makusondo awahamba umfuni yaphuma lengane yagijima yamfuna uNkulunkulu ophambi kwethu yaze yamthola athi baba uyakubiza yahamba inkosi uNyazi Lwezulu ufika yaguqala eceleni lengane yabona labantu abasebenza ezulwini noma ngakuthiwa wazi izono zabo kufanele wehlele ngezansi ngoba kunento eziningi ubaba ayikhuluma kubo sicela Nyazi Lwezulu singaliwa ngabo uma nje amaqala akho umuntu osebenza kuwe baba esephambana senze nje singamboni inhlobo kwasegcekeni siphambana naye singamboni uma efika inkosi iguqa uNyazi Lwezulu iguqa lengane eceleni uthi ubaba sibanibani ubuphe esontweni nje bathi kusonto waphendula ke ngaloo ndlela aphendula ngayo engicela ungayisho isithi inkosi uThingo kuye wamaNazaretha anobambelele intweni njengale ngizoyisho ngoba kuyohlula ngisho sebethi baniduza abanamandla phekwenu male nto uyitshalile enhlizweni yakho iyomila ngisho bengafuni ithi inkosi uNyazi mayiphendula isithi inkosi uThingo ithi hayi wesibanibani ungawesaba amaNazaretha ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ungawesabi amaNazaretha owajwayela ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ngoba engasekho mina konke bobe sebekubika kuwe nithi asibike kuba uma nihlubuka sinibuka sihamba nani nihlubuke sinithanda sinihlonipha sinikhonzile nithi asenze njani baba ungangali inkosi ithi inkosi uNyazi bantu abasha uShembe uhlakaniphile ithi inkosi uNyazi asiyekeni WhatsApp sengiyayibona lento baba ayethi asiyekeni WhatsApp lapha ku WhatsApp webazali bethu lapha ku WhatsApp kunento ekuthiwa istatus oyipostayo ipostwe wena
lento ngiyibona manje uyabona umuntu kuleyanda akayipost into angayifuni lapha kunabantu esinabo la abasaposta abantu abasethembezini uthi ubaba siya ku WhatsApp nje ubaba akafuni sibonana ukuthi sidonsa ngendlela ezehlukene umposta kanjani umuntu ongamfuni ubaba wakho akanthina njengoba sila ubaba wethu iNkosi uNyazi Lwezulu umposta kanjani umuntu ongafuni ubaba wakho nanku umbuzo ngiyawushiya ngihlala phansi manje umposta kanjani umuntu ongamfuni ubaba wakho istatus isiyinhliziyo yomuntu ngoba kwistatus umuntu upost izinto ayithanda ubona upost umuntu angalena nje ingoba uyamthanda kubaba Nkosi buseni kuzulu yezwi lezulu yezwi lezulu le ezoge ikhethe inkosi enkulu yaseBuhleni eNazaretha Abashumayeli umlangeni eBekville eMseni Temple number 6 amen bantwana benkosi sisendabeni enkulu yasezulwini esihlangene ngayo inkosi inomusa kubuleni insizwa siseJudiya kangisashathi ithombe la ithi zosidubula khona umshumelo wehlabelela nje kakhulu la ethi zosidubula phambi kwababa lo uNkulunkulu yavele yahleka kancane nje yasezulwini yabuka mina ukuthi ngiactor kanjani uthando lwasezulwini bantwana benkosi asazi ukuthi le ngubo esiyigqokile ingeqiniso yini noma mhlambe sigqoke nje umfanekiso kodwa uyethu baba inhliziyo zethu azibe mhlophe njengale ngubo esiyigqokile mayibonga Nkosi kuzoba ukhetho ngeCovid ngangithengelwe inkabi izokuthi kufanele ngibulawe akubona abantu bangaphandle uma uthi usebenzela uShembe ngeqiniso khona abantu abangakuthandi lokho abangakufuni yathengwa ke inkabi kufanele ngishawe khona la kwamashu asazi ke umuntu waNkulunkulu ukuthi konke osukwenza usuke somlahle ngapha uShembe ngaphakathi kuwe mase ufuna ukususuluza elinye iNazaretha kodwa inkinga la ikhona ngoba sithandaza uNkulunkulu ophilayo uShembe wangifihla mayibonga Nkosi wahamba omunye ethi uya kwenye insizwa kanti iyangazi
wathi baba manje usilabela inkabi khona umfuna umshaya lapha uhlala lapha semagogo akwenzeni bani isibongo sakasho kanti akazi ukuthi lensizwana nomfowethu ikifike ekhaya thunywe yiNazaretha asazi bantwana benkosi ukuthi siyaya yini lapho kuyiwa khona usumbuleleka umuntu ke uzohlala kanjani esihlalweni esinegazi leso sikhundla osifunayo uzohlala kanjani wazi ukuthi usibanibani akekho nje ushuluzwe kuwe kodwa uNkulunkulu omkhulu wasezulwini wangifihla mayibonge Nkosi ukhona umunye wakhona la uNkulunkulu esikhuluma ngaye bangcwele uNkulunkulu onothando mayibonge Nkosi ngomunye unyaka ngo2000 silapha kwaMashu ngangiphuma emsebenzini ku12 khona isitolo esasikhona lapha ihardware sethi angene khona bangifika ngena ngithi ngiyakopende ngapha bese qhamuka umbhemu ngithi insizwa ngoba insizwa into ehlambulukile mayibonge Nkosi ngeke ukuthi kwaqhamuka insizwa insizwa into ehlambulukile kwaqhamuka imdlwembe waqhamuka lo mdlwembe wathi baba siyasebenza la hawu kusetshenzwa uthi kuphethe 9mm wathi ngifuna ukuqhubana ngesibhamu wena cela ungisize uyongishalela lapha phansi mangithi ngiyabheka ngapha esayidini lami intombazane bayikhinya bathi ayikhiphe isikhile sesifo semali ngapha ubaba eshaya itruck khona lapha bamgqula ngesibhamu sezuyopha balele phansi abantu bawuqela mina ngangiphethe imali ena900 la ngi-front pocket cellphone lami nesikhwama sami angizange zangigqule nokuthi angihlohloloze wathi ngiyacela akwazi ukuthi mukubanje inkuzi kuthiwe uyacelwa mina ngacelwa wathiwa ngiyacela baba ukuthi uhlale lapha phansi angilaliswanga phansi ngahlala phansi bayiqhiya intombazane wangena enye umama lapha uthi uzohamba nomfanyana babemhlohloloza naye lo gogo bamlasa wathi hayi bantu abama lala phansi gogo kwangena insizwe ende nayo ile ngisuphonjwana layo lapha yathi iyagoloza bayigquza la ngesibhamu baqashula luphondo nalayo bayilalisa phansi naye odlulayo lapha akabona siyaduma la ngaphakathi waphela abantu benkosi u35 minutes ya 45 minutes ziyaduma nje la ngaphakathi ongenayo laliswa phansi babona ukuthi intombazane isikhiya sikho la base bebona ukuthi hayi asithatheni into zabo bona lama customers bakhuthuze baqala ngale eqaleni kuyiqueue kulelwe phansi bapotoza bathatha ama cellphone befika kumina bayajomba baye ngale bamkhuthuze bathathe ngiphethe u900 iselfoni yami isikhwama sami kuhleli la baphinde futhi babuye baqale ngapha befika kumina bayajomba baye ngale angizange ngithole ngisho impama yodwa le emveni kwaloko basibethi hayi ayikho lento asambeni manje bavuswa manje vukani sebehambile mayibonge Nkosi emveni kwaloko babuza wena ushawa ngani ngathi mina ngine big security yami eUshembe mayibonge Nkosi enginsizwa ngesikhathi samasinyora kulo uThingo lenkosazana iphethe ifike kusena ama briefcase oShembe is the way ibhinqile yinhle lensizwa qhamuka kwakhe ichitheke injongo qhamuka ngapha kolindelayo iyonqamula izevuka nathi uma ifika ithi besihlangana nazo lababhemu baphethe inhlokontela zeyibhamu bathi ya njengoba uchitheka nje uhamba lapha masikakujabulile siphethe yini ibhamu masikakuchitha ubuthopho manje ngalezi ibhamu zethu akusindisa lo Shembe wakho
yathula lensizwe yesabathende kuseni uma singakudubula manje lo Shembe wakhe ngakusindisa na yathula lensizwe sikhuluma nawe uma bengakudubula manje lo Shembe wakhe akakusindisa nani yamphika njengopila tatha ngeke angisindise uShembe wangwele fake simphuze ngaphakathi mayibonkosi ngoba yamphika iphethe briefcase ebhale Shembe is the way iphethe nobho kodwa yamphika bathi siyakuyeka ngoba uyenkonzweni mayibonkosi olandela emva kwakhe sasha isibhamu babemthela phansi lo Shembe sikhuluma ngaye bangcwele inkosi nomusa nothando amen ngabahupha ngesamblela mina bebamba impuzi kwakhe kwajail lapha beqhamuka abafana bathi hayi bajwayela baphamisa izandla namazi uShembe ni nami bamba impuzi baShembe ngamhupha ngesamblela ngaze umfake emahawini mayibonkosi sengigcine insizwa lensizwa kwabulawise yakangcobo makubulawise eDalfroad edutshulo wase kusuka lapho wahamba lo wayekhuluma namaphoyisa bekhuluma namaphoyisa ukuthi khona umuntu wabulala ubaba la baba omncane wami ngakho ke ngiyacela ningisize ngiyazi la isebenza khona ngaseDalton ngicela ukuthi nihambe nimlande lapha ya futhi wase wakhokhela lawo maphoyisa lawo bese ke ngifuna ukuziphindiselela mina la ngempela wathi ephuma nje emsebenzini iveni yasimlindile base bemcaphula ya ndoda angithi yazi ubulela umuntu siyokubopha babemfaka evenini kude kuthi iveni isuka lapha ko crossing ngena ithi iveni ucabanga ukuthi yakwa naye ingena ngaphakathi hostel kwakuseni imoba lapho phezulu imoba ezazilapho yakudla lapho kosuku labasha wabona lo mbhemu ipolice station kwa nansi phela yasingena ngaphakathi mayifika lapho yasiyaqhamuka lensizwe yakangcobo yase ivula isikaba yangena kwaseziya yayikhuphuka imoto ivela amaphoyisa emobeni yagunquza la ngemuva uyambona ukuthi lo muntu lo uye lo engabulala uyise wakhe wayihamba naye njalo yayongena emobeni mayifike emobeni lapha basebehla amaphoyisa athi ya ndoda ke sesiwenza umsebenzi wethu nayinyamazana yakho uzungabona wenze njani ngayo kanti lo mbhemu ukezwe etimeleni kuthiwa mawususenkingeni obiza uShembe kwase imemeza indaba enkulu le ndoda iphethe isibhamu naye ungoma ukuthi uzoqeda ngayo ungoba uyiNazaretha emveni kwaloko uthi uzophindiselela uyise uma efika lo esethi uyaqala esidonsa isibhamu yathi hawu le ndoda hawu eShembe mina akangizukutholakala ngisho ukutholakala ingane zami ithambo lami la emobeni wathi ngaliqedi lawo kwaqhamuka imoto emnyama isha magalane emobeni yangena le moto yathi nsi laphuma uthi wena nkosazana yathi usungibizile sengifikile babaleka abashiya amaphoyisa kuthatha iveni abaleka naye lo wabaleka naye lo ungcobe ephethe isibhamu wasala yedwa lo wathi lalela-ke mntanami njengoba usungibizile ngasabela ngakusiza mina ubulela umuntu wena hamba-ke uye epolice station uyozireport ukuthi wabulala umuntu mawuqeda lapho ufike mina kulapha eBuhleni ufike kimi eBuhleni yathi ifika lensizwa zadibana phambili la edressing noNgcobo lokade ezombulala zadibana phambili lapha edressing uNkulunkulu esikhuluma ngaye mayibonkosi wabahlanganisa khona edressing wabika indaba yakhe lo baba
ngizobonga kade ngabulala umuntu ngizobulawa ehlathini laphana emobeni ngabiza wena ngase uyangisindisa uzofika lapho ngemoto emnyama emveni kwaloko ngase beyabaleka laba wasethi ubaba ayike mntanami sengikusindisile mina ke uzongisiza ngento eyodwa uhambe uye eShembeni noma uye kwaMashe police station uyozireport wena umbulali wena ngoba nawe ububuleke esho wena engakabiki mayibonga inkosi Nkosi bisebenziswe namhla jena awli sa yezulu nomhlaba yabonga baba ukuma phambi kwakho ngengomncinyane nje kubantu bonke abalapha enkonsini Shembe omuhle lokhulumayo uNgcobo makuthiwa uNgcobo ke nje kusemaqadini lapha usekwazini umuzi esiphansi kwaNkulunkulu kusengqalabutho Nkosi yasezulwini angazi baba baloku bebuzile obaba kobaba abanye ukuthi izinto zigezwa nini nami ngisabuza ukuthi izigezwa nini uThingo lwabuya enkantolo uzokhumbula ubabushozi ngo97 lwabuya lingesena moto selihamba sikubole kuyimoto liyapi phakathi komuzi evula amasango Kwaba likhuni ngalelo langa isho enkosini inyembe zazukudla kuthina ngoba ubaba waphuma ecaleni eThekwini ehamba nobaba abahloniphekile abekho namhlanje phakathi kwethu yaphuma imigedi sabusiswa eshiye izwe inkosazaneni sabusiswa sahlala salindela ukuthi ubaba uyangena kwakwami ixuku phakathi komuzi wasevula amasango wangangena baba kwahlo kwaqhamuka ubaba ungema umbangela uqhugwana wathi Abashumayeli ngasabela sedokodweni nomunye ongasekho beshaya emshini athi nathula nje akhanjweni kofuna ubaba savumela phezulu thatha nathi saqoqa sangena emotweni phansi phezulu kwamthambeka yathi mayithi phezulu yasiqhamuka imoto ebovu yashala amalambu sathi hawu ubaba sebuya ngenye imoto athi lo ongasekho wehleli la athena hawu zidliwe imoto ekabantu kwasuka isililo lapho thina sisamba lapho sathika samlandela ubaba seliyani izulu cabanga-ke evula amasango ukuthi uma ungena khona udaka kanjani sasafika ubaba sawazi ungena le ngena khona wakojika ngale wangena kaduma esebanjweni isambulela seza naye ebusuku kwagusha umbila mhlawumbe wathola khona ubaba wami obeyabukwe into zakhe mhlawumbe ngabo wathi hayi ubaba akhethe abusha umbila sawangena ubaba sabuya sahlala sagidamisa sazi kwenzekeni akukho nje yodwa imoto kababa kwenzekeni sotshela ubani kwasa baba ngicela ukuvuma isono Nkosi yezulu nomhlaba athi lo munye cha uze sizwe le ndaba amakhosikazi namakhosana ayazi lento ukuthi ubaba ubuya ngemoto ngesezona ezakhe ngaphuma sibuye sigoqoni sika 4 ngase ngehla ngashona phansi ngathi ngifuna umkhokheli maduma kwathiwa akekho yohola ngafuna umkhokheli machiyi wathiwa akekho yohola kwathiwa nangu umkhokheli mashezi ngangafika khona ngafika epheka inyama yakhe yangaphakathi nesikwa sombila kade yohola wathena hawu kwenze njani sengiboshiwe nangu landiwe emaqadini ngathi mkhokheli cha uboshiwe khulumela phansi uyazi nje ubaba kade secaleni ubaba ubuye ngasabuye imoto zakhe ubaba ubuye sebuya ngenyawo
wabona uThanzandla ekhanda wathi ngathi sengihamba ke bezolintshela lokho ukuthi ubaba ubuye sebuya dondobala phezulu ngangena edokodweni sasibusa kahle sahamba saya phambi kababa wekhona ubaba Shosi safe saguqa phambi kwaba sahlambuluka waphuma baba wemala hawu uNkulunkulu esithanda siyabonga uNkulunkulu uThingo lenkosazana ngoba usibusela uNkulunkulu osithandayo futhi nangempela sahlambuluka oxoxa indaba wathi hey wathi bazibangidayisa befundise salalela uthi umfundisi Shosi baba ubaba ngakhohlwa basekhona oJudas lapha enkonzweni bakushushozi nahle lapha walanda baba wathi kwenzeka kanje kwenze wathi sasixoxela lasekuqhamuka ifu labakhokheli namakhosazana athozanhla yakhala abafundisi babaleka labo bangasekho laba jikelele ngaphakathi lababa nawo sidlala laba wathi baba yini hey esathe ikhuluma bakukuhle awu bafika wasethi baba hey hamba noqoka libuyenza inkonzweni abefundisi abenza ngalutho ha uNkulunkulu othanda wonke umuntu thanda nje isoni ongathi akhangeze umthelela umuthi afake emlonyeni waliphuza itiye nangempela kwaqoqwa emthandazweni yasibeka kahle sabukana nobabushozi sabukana nalabo abanye abangasekho ubaba osejika indawo kwathi phatha lapha wayise uNkulunkulu unyazi uNkulunkulu futhi uThingo lenkosazana hayi bakwethu wayesethi umhlangano awuvala ovula amasango wasuwela umhlangano wawuvala esivele hawu kwakwenzeka lapho umasho uvala indawo ezibili safika sakhe esivele sesikhona bagijima obaba bahloniphekile abangasekho abanye bawufuna baba sizocela ukuthi kubekeke kuvulwe umdedele yaphuma isino ulaka endlini yathi ubani othe uvale umhlangano yabeza inkosazana hamba amtshela inkosazana ukuthi noma zomgidi wabantu kusasa babuya ukuthi abawe zawushaya umgidi kwathi ngelandela isonto ngesabatha kwayisikhumbuzo yayisitha ukukhulume Abashumayeli sabukana bakhona Abashumayeli wangafuna ngisho ukukhuluma yedwa sengiqinile manje sengigogile ngalosikhathi nisayingane abo abantu babengangifuna ukuthi ngithiwe ngumshumayeli wasukuma abushosi umshumayeli washumayeli wababaza umsebenzi kababa mkhulu ngamlandela ababaza umsebenzi kababa mkhulu kwathula kwathi nya ngiyendabana yodwa uthi uShembe uNkulunkulu ayibona inkosi uthi uThingo lenkosazana lwalibona ukuthi awusabuyi bakhona umashi evula amasango kwakumashi okugcina lo ngo97 sasuka saye eSwazini ngo97 kwaba umashi okugcina sihlobo ezinhle nje ubaba abuya ngemoto engeseyona yakhe sesithathiwe imoto zakhe ubani baba obamkhipha kule moto ngeyona yakhe uthi baba siyageza namhlanje ubuye ngemoto ongesezona ezakuseyithathiwe imoto uthina uyaqhamuka abantu bephethe bathi lethela ikhiye uthi bahluthi ikhiye ejele awuhlobo ezinhle kodwa uNkulunkulu wami usilahla ngani ungashiya inkosi UNyazi Lwezulu sicela uyinqobe izitha baba noma uyibona zinqobe inkosi obathina asazi sophelelaphi thina esingenamumva singenalo thina sazi nje obasihlela sazi kanje asiphungwe ezinye indawo asazi izizungu zinanensika asazi shantsha amabhayibheli sisuthi uphakeme kodwa yilo kwathi nje obalenge lehleli nje sazi lento nangu babushosi ufakazi lezi ndaba ezenzeka ubaba ebuya esebuya enkantolo ehamba imoto zakhe engasekho nithini baba haba ngalezi zinto zenzeka na inkosi busizwe baba siyabonga ukufakaza okuhle sikumnandi sikuphiwa Abashumayeli inkosi zibabusisa sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama57 57 sicela umvangeli uCilane
wakhona lapha ekhaya sifora silebelela inkosi imbusise. Inkosi busipha amabangcwele. Sifuna indlela yokuya ekhaya.
Asibonge.